Hey guys, welcome back to my YouTube channel, your YouTube channel. It's your girl Belwa Sebare. Ndabasuhuje mwese aho muri amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Mbere na mbere ntaragira icyo mvuga, ntarakira n'umutumirwa wacu, mbanje kubashimira. I thank you so much for the love you are showing me, for the support. Now we are at 500 subscribers. The other day we were just having 200. Nukuri ndabashimiye kuko muri gukomeza kunshigikira. Imana yo mwijuru idakiranirwa ibahe umugisha. Reka ndeke kuvuga menshi, tubakirire umutumirwa amatsika reke kubica. Karibu ese ndavuga ati ubabwiye umuntu ngo karibu. Asante. Ayiwe. Yego asante. Twibwire kuri Belwa Sebare, ntago tukuzi, dukeneye kukumenya. Murakoze cyane, amazina nitwa Sava Ndanyuzwe, ndi umuhungu w'umunyamurenge, korera kuri GB Magic, agacano k'impunzi kaba hano muri quartier gucya, agacano ka Nairobi no hanze ya Nairobi, n'agacano gatangiye kubyimba. Katangiye kunenepa, nikabaswahili bazabavuga. Yego. Ibindi Imana duhana umugisha. Hallelujah, amena. Hallelujah. Sava umuntu ukorera kuri GB Magic. Yego. Uwo duhiziye nama wo tubwire ki kuri Belwa Sebare. Isuko nawe uje gute? Ubu twaje twese nukuza gucya mu muhana nyine wavuze ngo nakimpunzi. Nonoje nakabakristo bose. Barabe bakarimo mbwa niko kari no mutama. Ukuna uremeye uri hejuru uravuze ati reka nanje nidarape. Naje kuri mutandao mu ndebe mumenye. Mutamire. Hari ikindi tubabwira. Niba kandi ababohoke babakura kabwa ku mutima. Hari nk'umuntu gukongo uri kureba hano kavuga ngo uyu nguyu naje kugira gute. Yabuza ndiyo gukandira subscribe yikande ni wanga mugenzi wawe utazarikaga kuyikandiwe. Yikande ube mu bambere bo kandi mugisha abakobwa buri urafata sibyo. Raje gasemunda je se na papa sinkunda kumbwira sinkunda ko papa mpeze umugisha ko wa mama musanira mu birere naho waviye nyine ntabwo no wanga ariko wa mama ufite no bukanaza kubwira ngo sandi data ukazumva uri kugufata hantu muri make umugisha w'aba mama. Umugisha w'aba mama umugisha w'abamariya ugira imbaraga neje ariko urakeketse YouTube kuntu yijemwo ukaba uri kuzamuka ngo hamagawe. Ejo bundi twari turi kuri 200 nako nejo hashize. Uyu munsi turi kuri 500. Ese wowe waje ukageza 600 igihumbi. Muze mw'abakristo. Abamenye Yesu. My friends, my loves were my beloved ones. Come you all. Kandi kuvuga ko turabembereza gucya ejo nawe uzayifungura. Nzabo wa mbere gucya kuyikandaho. Ejo uzayifungura nurangiza. Icyo mbakundira namutangira ngo yabaye kirara ngo yakunguye gakuriya unagize warangiza bwacu ukayifungura. Mwahura muze ngo datawe ngo ngahega nkandira ngo kore kuri ka kabuto k'umutuku ngo ngahe nkandira kanda nawe birakureba birandeba muteze bere sandi Yesu. Yongeze muri ano makuru hari ukuntu ibintu byo gufasha indimi ziza hari ukuntu uzankwegwa nokuri ni mukandi mu bohoke muzamureka tabiyambaye uko abanyeshari ta muntu ugashara uzaje mu ijuru. Imiryango izo mufunga ninde waguhamagaye si Yesu twese uduhamagara aha ngaha si jambo ry'Imana samo nari mikungu dutamika Air Force ngo zagisubizo za touche pass za true promises amavote ekitekera icyo bazoshaka cyose hano tuzogikora. Icyo muzavuga cyose hano we are ready tuzogikora. Bazabe batamika. Muri bajya bambere naje kubera ukanze subscribe. Kandi umuntu mukuru nawe kukubembeza ujya ngo umwana ngo mesubiremwo. Kandi baze barebe kiganiro gushira. Nikimara gushira bakore iki? Bakore comment, like na share. Icyo wagaye muzozuka icyo bele yakoze. Baze bacandika hari. Andi kuvuga ngo ndacho dukora.
ariko iyo comment ntakivuze mwandikira umubwire ngo aka ngaka hari ukuntu katari kameze neza hindura nawe n'umutamira ukumva wamuhaye ejo yaguhaye vuga ngo ejo urimo nyine umushigikire yumve ko ari kumwe nawe muri urugendo ngo twese ngo ninkwega ngo kweki ngo turebe ko turengura umusozi nivyo tukururane dukwegane dushitwegane niyo terimi pelekane tufikishane mbali nivyo yego ejo zankenera nkuko agukeneye uyu munsi kuko yankeneye naje nari namukeneye nuko twari dukeneranye n'abariya turakeneye nawe ndabizi urankeneye nkuko ngukeneye ni ukwereka mudashaka ko tubonana kandi dukeneranye nimukande subscribe muzamukuru tubwa ku mutima nico n'abanyamurenge n'abanyarwanda n'abanyamasisi n'abarundi n'abashikazi abantu bose barisa no umwana hari ukuntu afite icongereza afite ikintu bita mu kingereza kingereza niko ikizungu no mu umwana afite umushasha mwinshi cyane mumutamire mu mupoke banyakire neza nibyo naje kwiga yego kiruga ya mama ikinyamurenge zaguhahamura hano nicyo naje kwiga kivuza nubwo zabyo nazo atari mbi za ngo byongo nge zizoga nizo mu baturanyi kandi zanjye na zabyo ntabwo zari zaba zibi ariko mugomba kugira namwe mukamenya zanje na zabyo za inya za gutyo zanjewe za ibintu nk'ibyo zabyo twaje kwiga bene ibyo byose tuzaza dutamira ibintu bivuye hirya no hino nuko sembaye